Ekuseni igama lami uSamkhelo Kusintwana yabona ngomazise khona la eClermont eMasabhini. Uyazi-ke nawe ngenjwayelo sithathe my brother from la estradini bethu sibabuze ukuthi basuswa yini edladleni, ikuphi okubalethile lana, basichazele ney'gigaba ukuthi ikuphi abahlangabezane nakho. Namhlanje sino-my brother la uzosichazela ukuthi yena ijeni yakhe from le emakhaya to la kuhambe kanjani. My king unjani? Ngiyaphila njani mfethu? Ngiyaphila my brother mfethu. Igama ba? Mina ngu-Aneliso wakacela isibongo mfethu. Aneliso cela isuka Ngisuka la eMlazi kade. Uhambani my king? Awungene nje mfethu, ukuhambani? Mfethu lento le yaqala from 2012. Mfethu-ke mina nje ngiqala ama-drugs ngaqala from 2012 ngingena ka-grade 8 ngifunde wentwethu. Sure. So bengile ntwana le bithanda ukubhanka kakhulu esikoleni. Ngingasithandi isikole. Kona ngangikuthanda ifunda kodwa isikole ngingasithandi nje yabo. So ngoba ngangibhanka kakhulu na mfethu athi ngibhankile ngolunye usuku ngafica enye igenge lapha eWentwethu ishaya leshandisi le. Wena lapha awukayilokuthi? Angakayilokuthi mina ngisalo muntu wekantina nje ayinampitha so ngihlala nale genge le ngicele le test yale nto wena mfethu ayigcine ngishaya ngizwe imnandi leshandisi. Lapho ngaso isikhathi ngihlala netime lami. So mina-ke ithime lami wena mfethu beluthisha ngizona. So ekhaya bengiphila grand yabo. Ngeke ngiqambe la bengiphila grand edladleni wena mfethu. So ngathi bengiqala ngitesta leshandisi wena mfethu ngayizwa imnandi ngayi-enjoya wena mfethu. Then I started up nje ending up ngilokho ngiyibhema leshandisi lo ngiyibhema imnandi. Emva kwalokho bese ngaqala ngilokho ngitshontshe edladleni. Uqala ngamalini-ke? Siyaqala uyatshontsha ke manje, uqala ngamalini? Lalela kona bese ngangitshontsha shuthi bengilala nale-time empedeni. Cabanga imagine ngilala ne-time ngifunda u-grade 8. Shuthi bekuseni masibe sivuka ayovuka aqala yogeza mina ngingene yebo lethi inyaka mhlawumbe ngitshontshe 200 rand. Yo lapho ngesigele usazongipha ne-20 ukuthi ngigibele kwakusakhona ama-coupon-ke ngaso sikhathi sigibele ibhasi. Ngilo ngitshontsha ama-200 sibhema leshandisi njalo futhi ngibuya esikoleni ngibuya ebusuku late ngabo 8. And mangibuya njalo ngizoshawa ngihlala futhi mangishaya nofisi ngihleze ngilenga ngingayizwa ngisho induku. So ngilo ngibhema leshandisi lo ngibhema nafethu. Then ekhaya babona ukuthi hayi no sengisema-drugsini. Bangibamba wena mfethu bangihlanganyela ezumndeni engasithelwa induku bangibuza kwenzakalani. Hayi then bese ngabachazela ukuthi sengidla leshandisi le kuthiwa ihunga. Because esayi-strong ngaleso sikhathi by 2012 ngifunde eWentwethu and cheap-ke eWentwethu 12 rand. Imali khona bangithathe bangise e-rehab. La e-rehab eMasgrave rehab kuthiwa iselulama la mfethu. Then emva lokho ngabuya wena mfethu. Mengibuya ngaphinde ngawuqala phansi futhi umshiya nje. Yabona-ke this time angisaphiwa-ke imali angithi angisasifuni nesikole. Ngaqala ngantshontsha iy'nyama endlini. Kuyanyukela. Ngangitshontshe inyama because yabona ithama ngoba laluthisha wena mfethu. So belithenga kakhulu igross bengitshontsha nje bengitshontshe inyama lezi ezihlala kwamapheki lezi inyama ezibomvu ngithola. Lo ngiyidayisa le nyama ngiyidayisa kaMeshento wena mfethu. Ibiza malini? Wena phela ngithi njengoba sometimes uyifica ukuthi 40 rand mina ngiyidayisela for a straw ukuthi ngibheme. Okay. Wena mfethu okulokho kuya nje lokho ngitshontshe edladleni because ngangitshontsha kakhulu edladleni ngeke ngiqambela manga. Then wena mfethu ukuhamba kwesikhathi nje mfethu ngalokho ngiyibhema le but for the reason ukuthi ngiyibheme lento so edladleni wena mfethu kanjani ithamba belininganiza u24 mina wekugcina. So then i-OLED lami wena mfethu mina ithama belifundisa i-OLED angithi beluthisha. Mfethu ithama belifundisa i-OLED. Ithama beluthisha ithama lakho. Ifundisa i-OLED lakho. Ifundisa i-OLED lakho. Alright. Lalmethisa i-OLED then kwazalwa mina. So bekuyileyo nto wena mfethu and lalishadile futhi. So la divorce futhi. So kuney'ngane zasemshadweni yabo ababhuli bami abanye abafethu. So wena mfethu laba bebenokungihlukumeza isikhathi esiningi kunaleya jealous because laba mfethu bebengasipani bengenzi lutho bewumahlalela. And manje beyibona nempilo yami mina impilo yami wena mfethu ngingathini
yayimpilo efuna ukuya phambili but kukhona lokho ukubambezeleka ngokuthini anginaki nami wena mfethu cause amathalente ezinto enganginawo yabo. Mina-ke mfethu ngiyakuthanda ukusebenza. Ukusebenza ngiyakugcwala ngifuna ukuqambela amanga cause azikho izinto engingakwazi ukuzenza isikhathi esiningi. Like ukuklina, ukushayela cause ukushayela ngakufunda ngimncane nje mfethu. But-ke mfethu angisitholanga ngisho ithuba lokwenza ama-license nani nani cause nganaka kakhulu ama-drugs. So uthe wena mase usushaya inyama-ke wase wenza njani? Kwase uhambani? Wena mfethu ngoba ngangincenza inyama edladleni ngaqala ngathi sengincenza inyama ngithi sengingahamba ngabuya e-rehab. Mengibuya e-rehab wena mfethu ngaqala ngancenza inyama ngoba ngangisengithengelwe ngisho iy'ngubo ezintsha. Cabanga ngoba ngaqala ngayidayisa futhi nale ngubo lezi. Hayi ngeke mfana yo. Ngikutshela iqiniso mfethu ngayidayisa kwazona lezi ngubo. Yazi just nga-end up nginebhuluku elilodwa. Cabanga ngihlala endlini ngihlala nothisha. Yes and futhi mayeholile angiphi ngisho imali cause wayebona ukuthi hayi ngeke mfethu hayi lo muntu uyangicela. But kodwa yena mfethu enethembo lokuthi hayi ngizoshintsha ekugcineni. Hayi kodwa ndoda hayi akaze kwenzeka. Yazi akaze kwenzeka ngangena ema-drugs nje waya wena mfethu ngilokho ngibhemile nje. Yes. Lana mfethu lana ekuthenini usuka kanjani-ke manje ekhaya? Yabona-ke ngize ngisuke ekhaya shuthi wena mfethu ngasekhaya khona la esantshontsha khona kwenye indawo ka-Q. Angithi ngingadi santshontsha ka-Q wena mfethu sashawa eforum ushaya ngey'nsimbi lezi zamatende. Ayisona kakhulu lapha then wena mfethu ngathi kwenzeke leyo nto ngahamba saya emshiyeni. Angifuna ukuthi bafo uzuye kakhulu kwenzakalani-ke la? Lana ntshontsha khona kakhulu. Wena mfethu sancinza ngale eduze nasekhaya-ke. Shuthi bengincinza then babuye bahlasela ithami edladleni. Bengibuye ekhaya bangichazela isitori so mfethu ngaxoshwa mina edladleni kahle. Then-ke nga-end up ngila eThekwini. Mengifika la eThekwini cha ngoba la eThekwini ngafika nje yazi cause ukufethu kwakhuluma indaba yophaqa ngayizwa ngazi ngafika ngigqoke ophaqa be-Adidas. Yabo i-3 line ngathi bengifika ngabonana nabafethu angibazi kwakhona indoda efuna ukungifika siyazi kutshona ukuthi mfethu ngisathi sihleli sisakhuluma nje siyabonisana nalo cause ngiyafika eThekwini angazi lutho. Yabo wathi mfethu hayi u-right ngathi angi-right mfethu isithini mfethu ngamchazela isitori sami ngibe nenkinga edladleni kanjani nje so ngafika la eThekwini so wena mfethu hayi mina ngiyayibhemela ihonga kanje ngamchazela sonke isitori. Yazi wathi umuntu othi yazini mfethu ngiyabuya manje ongiboleke labo bhaqa bakho. Wancuka labo bhaqa ngathatha abakho ababhedayo. Yazi mfethu kwawuhambo lokho angasabuya lo mfethu lo. Mfethu yaqala lapho isitori sami mina sala eThekwini plus emva kwalokho-ke wena mfethu ngangihlala ngale ku-Victoria-ke by the time ngiqala ukufika la eThekwini wena mfethu ngaqala ngilokho ngiqoqa ama-cardboards. Lapho-ke indwala yayisaphelele ngangakolimali. Ngalokho ngiqoqa ama-cardboards then lapha ku-Victoria wena mfethu sengibonana nenye out yangasedladleni hayi saqala-ke saphanta naye wena mfethu. Shuthi kukhona abanye omama lapha abadayisa ummbila uyangithola. Ndoda savuka ekuseni kuyisonto esiqalekile kungenzeki lutho singanotho phanicanga santshontsha ibhodi laligcwele ummbila ndoda. Litshontsha kanjani ibhodi? Ibhodi eligcwele ummbila? Yazi awuthatha lo mbila cabanga imagine ngendlela esasiyile masa usatha ummbila sahamba sawuchitha sadayisa ibhodi lapha e-YMCA e-taxi rank. Yazi saba nenhlanhla sathola omunye udriver ngazi ngayithi kwayishaya isipane edladleni kuba so sidayisela yena. Yazi sesibanjwa kanjani wena mfethu shuthi lo mfethu lo oleli lakhe line-tech shop vele la siphanda khona. Lo mfethu wayelokho mfethu efuna ukubuyela ngale ngilokho ngimtshenisa indoda ungaqali ubuyele lapha cause manje mfethu izojama. Le ndoda development ngicabanga bambamba kuqala. Bebembamba wena mfethu ngathi mina ngisacashile ngilokho ngiqoba ukuthi kwenzakalani. Ndoda basuke bengibamba lapha sashawana ku-Victoria ndoda. Athi shawa kanje yazicabanga shawa ngale ndlela ukuthi
ubanjwe izandla la unyawo bokubambe neenyawo lokuthi udonsiwe ngathi uzwini banjwe ngenyawo ubanjwe zeinyawo zo2 aniboshiwe ngenyawo aniboshiwe sibanjiwe kunomuntu okubambile izandla zo2 omunye ukubambe inyawo zo2 uzwi uyalenga kanje like uzwini uyamthola uthami sibulawa ngenduku yezwa lona kwathiwa silikhomba ibhodo sahamba salapha erank esalikhomba yazi ndoda masithi siyafika erank ndoda wena udriver wavele wahlanya mkhanami wavele wahlanya kwenzakalani cabangako usethi udriver niyangidakela wena ningidayisela into entshontshiwe because thina samchazisa isitori ukuthi hayi leli bhodo wena mfethu sitholile wala samshaya nje ngestory nje nasendayizo understand but noma yazi ukuthi leli bhodo sintshontshile ushowcase but-ke mfethu simo sokuthi hayi nawe ifunela ukuthi awushaya isipani azi mfethu imbalo angisihamba nama-security asibambile hayi bayifuna ibhodo kona mfethu afone lo drive ukuthi hayi alibuye ibhodana ngempela ilibhodo elibuye cabanga-ke sebelwela ukuthi o-drive ukuthi sisale sebephethe ngisho ibhamu ngezandla yezwa lona bathi asisale afa ama-security athi hayi awasidedeli athi hayi awasidedeli mfethu afa into esiright yona ngiyakutshela sukela lapho nje mfethu yabona-ke la esekwini nje mfethu iyona ndlela mina engingafika ngayo but-ke kwahamba mfethu umuntu waxoleleka ngale Victoria ngaqala-ke sengidayisa ama-CD ngaqashelwa inye ikorekwere u2 Afro ngale Victoria ngadayisa ama-CD nje futhi ngisebenzela lona cabanga ngoba lo muntu engiqashile wasiqasha naye lo mfethu lo sashawa naye cha lo mfethu siqashile sidayisa ama-CD saphinde sesijotshela yena-ke futhi mfethu kusanganye nkathi kusadume kakhulu ama-CD saqala satshotshela yena ama-CD njalo sitshontshe iy'taki usuku nosuku sitshontshe iy'taki because wayesiholela 50 rand but kwakudepend ukuthi sisebenza kangakanani ngalolo suku njalo kodwa mfethu usuku nosuku sasitshontshe iy'taki senzela ukuthi nathi sivule itafula lethu eceleni njalo ntambama mayiqeda kuhamba yena so nje kwayilokho nje mfethu silokhu esiphusha nje kanjalo la estradini until wena mfethu kwafika isikhathi savele santshontsha kakhulu lo mfethu lo wabona uzabonakala-ke manje ukuthi hayi no inkingila lethule nempela lo mfethu wavele wasixosha angaqala phansi ngaqoqa ama-cardboards ngagcina nami ngumuntu oyihlanganisela kanjalo mfethu lalo mfethu-ke yena-ke benokuthunywa kakhulu ku-Victoria so benokuholelwa njengoba enza lento sometimes isibhushe iy'nqola thuthi sabo umuntu kade eqeda labantu omama abanamatafula lapha animeqeda kuqoqa simqoqise wena mfethu ukubopha inqola simbhushise akuholela ithwini yabo yona ndlela umuntu abehlanganisa ngayo nje la eThekwini mfethu but-ke mekubheda kakhulu umbebe uyantshontsha gangi ngifuna ukuqambela amanga until nje wena mfethu kuze kube manje yabona-ke suthi kwahamba kwathi 2018 ngayiyeka ihunga yabo ngabuyela edladleni bengibuyela edladleni ngathola ithuba lokuyeka ihunga wena mfethu ngawuhlala nje ngawubamba nje umoya wangempela cha manje umoya ngiwubambe kwaze kwaba kulo nyaka lo kusukela 2018 njengoba sengibuye la simanje ekwazi ukuyibamba ngayibamba strong sengibuyiswa yini usubuyiswa yini-ke manje-ke futhi la mfethu ngaboleka imali shuthi kumuntu owumashonisa yabo engango-2.5 sure vele bese ngilimele ngihola ngiboleka imali engango-2.5 shuthi le mali mengiyiboleka mfethu canga lapho sengishaya iphi i-drug la sesishayela i-drug kuthiwa i-cocaine kanye ne-rock angisekho-ke ungeni yabo kulo nyaka le ngiboleke le mali ye-2.5 yabo manje mengiyiboleka le mali angiyidli inkinga ngedwa but manje mfethu isikweletu kwakumele sikhokhwe yimina ngedwa inkinga because mina oya kulo muntu lo ngavele ngabaleka ngahamba ngayo emakhaya endoda ngahamba 6 months isazala isikweletu sasafika ku-7,000 shuthi ngisebe ngibuya wena mfethu ngithebe ngabaleke nini ngabaleka last year because le mali ngangiyiboleka last year ngahamba like 6 months ngabuya nini mina kulo nyaka ngoJanuary yazi uma ngibuya mfethu
Shuthi lo muntu ngangiboleke like ngangiboleke kuma wamunye uma wabra wami lo. Hawu ya, Uyangithola? Yazi mengimuka bayi-ghost la kule mdladla ngifuna ukuqambela amanga bayi-ghost. Sure. Ngale ndlela ukuthi nami mfethu ngiyabazi but ngathatha leyo risk. Yezwa mfethu. Shuthi mengibuya mfethu ngimchazele lo mama istory ukuthi hayi mfethu ngiyaxolisa yabo lonto ukuthi hayi kanje. Angi-understand that hayi ufuna 7,000. Yo. Ngithatha ikhali lami lempesheni cabanga nginengane ngizele mfethu mina ngizele mfethu ngaphela ngathatha ikhali lempesheni angiyishe edladleni thatha ikhali lempesheni nganika lo mama kodwa ke by that time sashikona le fraud ebesishaya la online wena mfethu ekuthiwa iCombo sibiza ngeCombo mfethu la ku WhatsApp like u create i-investment business. Sure. Yeah besishaya lo fraud nje mfethu. Yazi mfethu vele bengihlezi ngithembele kuyona lo nto lo mama ngamnika ikhali lami la lempesheni. Yazi sithe manje ngo-April last month. Sure. Shuthi angazi kwenzakalani kubo kalo fethu. Wena mfethu kwashona ioledi lakhe lo fethu. Lo muntu ebengimkwelede. Yeah. Yazi shuthi ngiyazalwa ke mina ngo-April. Lento yenzeka mhlawumbe umhla ka2. Lo fethu abuya ngichazela istory. Yazi kwathi ngomhla ka4 ngebirthday yami yazi ngenze njani. Angithi lesikwelede ngisasikhokhe kanye. Lapho 7,000. Ngavele ngaza la eThekwini ngafike ngavala ikhadi. Ngavulelile. Ngiholile. Sure. Yezwa lonto. Ngavula ikhadi ngavula elinye ibirthday yami. Kanti lo fethu lo uzothola wena mfethu. Yezwa lonto. Kanti uzothola ukuthi hayibo leli khadi leli selivaliwe uthi uyokhipha imali. Sure. Wemfethu hayi ndoda. Wavele mina my brother ngibuza eminingi ngiyangibuza ngichazela ngiyayisa isitori sakho si deep kakhulu. Asize la ekuthenini mfethu la i-fraud ka WhatsApp noma i-fraud yenza kanjani le fraud le? Le fraud wena mfethu shoot la uthatha like for an example for iSanlam yangithi ayibo iSanlam investment. Lapha mfethu ungena online ku Google uklishe like i-colleague yakhona lapha kaSanlam then uthathe usebenzise i-colleague yakhona umuntu okuyena yena uthatha isithombe sakho uthatha igama lakho uyangithola then mase ungena ku WhatsApp ucreate i-group. Sure. Uyile group ngoba i-create uzocreate uyenze iSanlam investment then mase ungena ku Facebook ungena ku Facebook uzofika usearch ukuthi mhlawumbe uzothi stokfela WhatsApp groups uyangithola kuzokuvezela ama link la azongena then mase uclicka kulo link mawufika kulo link le kuzobe i-group mhlawumbe estokfela kuzobe kugcwele abantu labantu ama clients wena mfethu uyangithola uthami lama client uzolokhe uya inboxa wabingelela hayi mina ngusibani bengicela ukwazi ngisebenza kaSanlam investment ngicela ukwazisa ngenkampani yami lapho kunelontunje osuke uyicreateile like uyibhale ku WhatsApp nje ukuthi uzocreate ama investment plan ukuthi 1,000 rand ikholela malini ikholela malini. Wena mfethu izinto zonke lezo create wena ikholela malini lento ikholela malini sure masiwenze njani uthami shuthi then mase kuba khona i-app ekuthiwa multi parallel uzolokhu add WhatsApp labo WhatsApp mhlawumbe baze bafike babe u30 or above labo WhatsApp uba uwena umuntu oyedwa so yazi la uzowenzani uzolokhu egroupini angithi uzothatha ufake labantu abawe bama client bona ngqo so la egroupini uzodlalela labantu uzolokhu uyikhulumisa wena ucreate ngisho ama fake pop. Yabona yo i-deep leto le yabona i-deep awuhambe mfethu ngizwa awuye nayo uzolokhu udlala la ukhuluma mfethu uyabulakhe nje engazuthi abantu abaningi but kusawumuntu oyedwa mase kuba khona ke uadmin lo wena ngqo wena so ngoba la lokho udlala egroupini uyayiholisa yebo uphinde ujabule la udidisa nje ukuthi wena ungenile la WhatsApp yabo wena uyi-client ngenzela wena mina ukuthi ubuke lento so nje mfethu bekunaleyo nto nje besiyenze lokushini yabo kuzobe manje naleyo nto isayenzeka kwimanje so namanje le nto isenzeka namanje senzeka nje lo usayenza nje wena mina ngisayenza mfethu sengoba sengila eThekwini nje mfethu sengivele ngahamba ngabuyela kulezi zinto mfethu yabo manje usacabanga nje ukubuyela endleleni nje
Ya kona kukhona but okwamanje sabambekile yabo. But nje indlela engihlanganisa ngayo-ke manje njengoba kade ngibuye ngike ngaqala ngawasha iy'moto la ngiy'khakhayidela wena mfethu. Njengoba sengilimele nje bengiwasha nje iy'moto ngikhagade but kwahamba agcine ngikuyeka-ke lokho wena mfethu. Manje sengumuntu ohamba ecela nje yabo, cause ngibuye ngicele nangezinye iy'ndlela nje zesidididi. Sometimes nje uthole sengibheme kahle anginqeni ukubuye ngishintshe ngizenze gay la, ngayazi-ke abantu bayayithanda ikhe yabo, uthole ukuthi ngigudlela ngaphakathi nje ngihambe ngizenza gay ngicela imali. Yona indlela engihlanganisa ngayo, yona indlela engihlanganisa ngayo yabo, cause uyamazi umuntu mfethu, umuntu omnyama uyathanda ukuthi umu-approach-e ngento ezomhlekisa imjabulise, yebo lona, ukuze naye ezokunika lento oyifunayo. Uyangithola? Phela sesivala nje umbuzo wami wokugcina nje ngifisa ukwazi kuwena mfethu, unaye umuntu ohlekisana naye la? Lutho anginaye my-friend. Awunayo? Wayo nginaye. Mfethu ngeke ngihambe Waba naye kodwa before? Hayi bo mfethu ungizele Usakhuluma ngey'ndaba ukuthi unengane zinangaki? Mfethu yabo nje leyo magcina unawani, enye yango-2017 eyanye yango-2019 yabo. So lapho endleleni ibona babayibhekelela noma? Hayi mfethu akekho oyibhelayo, lezi eziwu-2 yihlala emakubo. Nayi nje ebhekwayo i-Oledi wena mfethu, umagcina wami le kuthiwa uhlelo lenkosi. Ya cause yona iseduze yabo. So manje my king wagcina ngumama ukushaya into yakho. Hey. My brother bese siyabonga kakhulu mfethu ukuza la ku-Black Life. Siyabonga mfethu, sikufisela konke okuhle mfethu my king. Yes. Mfethu kubonga mina my king. nawuze. It's been lovely, it's been fun. Umzwili my brother esichazela ngositori sakhe from le up until manje. Don't forget ke mbuke lapha ekhaya to subscribe, like, share and tell the rest ukuthi iBlack Life is here to stay. Kabana Sam Kelox, I'm out. It's the Black Life TV.